Kumshi benta banwa iki Heprit ki badan ya kasap elek kai table tennis. Bat hak ju kapor ban ai lat ru iki Heprit ban pau perthai ya kisap elek kai table tennis. Nakaliang karib hoi District Table Tennis Association harangkat ke Jinga Trelang bat ke Meghalaya Table Tennis Association. Kan penlong ya ke Jingaijinghikai Table Tennis kaba amdan kampan siu pisa nak benta ki kena kenthai bat shenrang ki banadu ka news nam kerta hadu khat san snem. Nakaliang kinong penya jo karib hoi District Table Tennis Association ka khot ka wer ki kena ban shim ya kini ka kabu ban yo ya ke Jinghikai Table Tennis bat katarik ka bakhadu ban pediang ya ki bakwa ban shim benta kandai ha ka khandai tarik leber ar hajar ar pusan. Naga benta ka jingtip ka ba company pila ban phone ha kini ki number. Khandai pra hendriu ar hendriu not hendriu nyo khandai sao. Ban pra lai nyo sao san nyo iwei sao pra. Khubor hibaro pakni kalong kaching pentip na kalanga Riboy District Table Tennis Association ba kandan kaching Jingaijinghikai yaki Heprit nadu kerta kabanyos nam hadu kasan nam ba ini ka Jingaijinghikai penyai deka Meghalaya Table Tennis Association di kumta ngi kentu ya baro ki Heprit nama kimi pa ba kita ke interest banyak Jingaijinghikai nama ta ke dengan disiplin table tennis tikin sobaban ajin tip kam kerki shangi lamba gini number ayah screen kenang punya impano kloi syaki sebagai Meghalaya Table Tennis tangan tahi rishiba.